bavuga ngo nizukuzi ibintu bimeze. Uburusiya ni igihugu cyiteguye intambara kandi cyongera n'intwaro gicura ku munsi. Uburusiya bufite garanti yo kurwana iriya ntambara ngo imyaka igera mu 10. Simpamya neza ko iriya nkunga Ukraine ihabwa yaba igikomeje kuyigeraho mu gihe kingana n'imyaka 10, kuko buriya ngo akimuhana kaza imvura ihise. Niba Uburusiya bwabo bucyavansa bugwanisha intwaro bwikoreye Ukraine, hakabaho iriya Leta Zunze za Amerika, ubonye ko n'iriya nkunga ya miliyari 60 yagiye kwemezwa. Empo TV. Ndetse n'intambara yaho ya muri biriya bice ndayikurikirana nkamenya n'amakuru yaho, kuko biri muntu bituma buri muntu wese abagomba kubikurikirana, kuko ni bibera ku isi. Tumenye ziriya nuclear weapons zigiye zakoreshwa, ingaruka bishobora gutera abanyarwanda nkatwe turi ku mugabane wa Afurika, ingaruka bishobora kugira ku biribwa turya, kugira ngo tuzabashe kumenya tubashe kubisobanukirwa neza. Yego. Ndagira ngo rero twihuse cyane niba tutarambiye abantu, ndagira ngo twinjize mu Burusiya, twinjize se ubuzima bwaho, intambara imeze gute, amakuru hari nayahe? Muri 2022 Uburusiya bwateye Ukraine cyangwa bwagomoreye ingabo z'Abarusiya ku butaka bwa Ukraine, bagambiriye bikozwe na Vladimir Putin ndetse Uburusiya. Bavuga ko ngo yatangiriye ntambara ari igikorwa ngo kidasanzwe cy'Abarusiya nyine bakoze ngo igikorwa cya gisirikare kidasanzwe, operation militaire. Ariko biza kurangira ubwo Vladimir Putin ejo bundi yatorwaga bayise ngo ni intambara, ngo ni ukwirwanaho kw'Abarusiya. Bishatse kuvuga iki? Hari intwaro zakoreshejwe zitakeneye kongera gukoreshwa, cyangwa urwego bashaka kuzamuraho intambara barwana, ko bavuga ko ari ukwirwanaho cyangwa ari ukurwanira kubaho k'Uburusiya. Bivuze ko isaha iyo ariyo yose imbunda zikomeye zigomba gukora. Twabonye bwa mbere intambara igitangira batangiraga bakoresha ibifaru n'intwaro zakozwe mu gihe cy'Abasoviyete, ndetse n'indege zimwe na zimwe zidakora. Ariko ubu ngubu turi kubona barikoresha ibitwaro bya ballistics kugira ngo barikubita ibitwaro bakarasa Kiev bibere mu Rusiya. Indege za Sukhoi 35 ziri kujya zikora, kandi indege z'amabomba tubona indege za Sukhoi zirushije ubushobozi zayisanzwe zikora. Bivuze ko intambara nyine yazamuye urwego yari iriho. Yego. Ese tukiri ku ntambara, ubundi ubona Uburusiya ubundi muri rusange icyatumye butera Ukraine? Icyatumye butera Ukraine kwari ukugira ngo Ukraine babonaga ngo uburengerazuba buri gutera icyugazi Uburusiya. Bavuga kubera ko ngo Ukraine bashaka kwinjizwa mu muryango wa OTAN, ndetse ngo Ukraine kabigiye kujya mu muryango w'ibihugu by'Iburayi, ngo kandi igihugu nka kiriya babona ko Uburusiya bubona ko ngo ari icyugazi cyiza cyangwa ari uburyo bwiza. Ukraine ari igihugu cyiza cyo kubasha ko Leta Zunze za Amerika gushyiramo intwaro bakabasha gucungira hafi Uburusiya. Rero Uburusiya nabwo bubona ibyo bintu cyugazi Leta Zunze za Amerika nk'umwanzi wabo igihe kirekire, niramuka ijikabye ikegera Uburusiya bizaba ibindi. Yo iravuga ati reka dutanguranwe tubashe kubirwanya. Bagendeye ku kuba wenda mbere ya 2014 harabayeho ihirikwa ry'ubutegetsi ry'uriya mutegetsi wa Ukraine wari ushyigikiwe n'Uburusiya. Habaho babona ko kubera ibyo bibaye, bavuga ko Zelensky agiye kubazanira ibyago birenze. Yari umuntu udafite ubunaribonye mu gisirikare, n'ubu turabibona. Aho nubwo umuyobozi w'igihugu aba ari umugabo mukuru w'ingabo, ariko siko kuri Zelensky bimeze. Zelensky ni umuntu utanga amabwiriza, ushobora guhindura umugabo mukuru w'ingabo, ariko ntabwo ubu ngubu ari umugabo mukuru w'ingabo, ntabwo ari umugabo mukuru w'ingabo w'ikirenga nk'uko ku bandi baperezida biba bimeze. Ni umuntu nyine utanga amabwiriza, bakamugezaho raporo z'uko byagenze ku mbuga y'urugamba, ariko ntabwo itegeko rya nyuma ryo kugaba igitero ntabwo abifite ububasha, kuko nta bya gisirikare azi, ibya politike nabwo experience agiye ayibona. Aho agereye ku buyobozi nyine ni umuntu usa nkaho nta bunararibonye afite. Yego. Ese tukiri aho ngaho
wakoze kudusobanura neza impamvu y'intambara. Ese byari bikwiye ko bigeraho byakageze ubu ngubu? Ntago ubundi hari ibiganiro twagiye dukora mu biganiro byagiye bibanza. Yego. Hari icyo bise imbanziriza mushinga y'ibiganiro yari igiye kubera muri Turukiya. Iyo ngiyo Zelensky niwe wayishe bwa mbere. Bitewe n'iki yabonye yarashutswe na Boris Johnson, ibyo twarabivuzeho nubwo wenda ngiye kunosha akantu gatoya, uburyo ki ngo bazamufasha kuba yatsinda Uburusiya batarinze kujya mu biganiro. Bahinda ubwenge Uburusiya mpamya ko nabwo kugeza amagingo bwicuza kuba bwarekuye uriya mujyi wa Bucha cyangwa kuba bwaretse icyugazi bwe bwamaze guteza Kiev. Basubira inyuma kuko bari bababwiye ngo kugira ngo tujye mu biganiro ntabwo twajya mu biganiro mutwegere kuriya muteye icyugazi Kiev, mubanze musubire inyuma ubundi tuze tujye mu biganiro. Abari bahagarara Uburusiya barabyemera, bagenda batanga ripoti muri Russia bavuga ibigomba kugenderwaho. Uburusiya burabireba baravuga ati ibi ngibi ntacyo bitwaye, reka twebwe dusubire inyuma tujye mu biganiro turangize intambara. Ndetse Ukraine bimwe muri bimwe Uburusiya bwasabaga yaramaze nk'ibyemeye, yabashije kubyemera. Basabaga ko Ukraine itazegera yongera kuba iya Ukraine, kandi Ukraine yari ifite amatsiko n'amashyushyu yo kumva ko Ukraine igomba kuzasubira kuri Ukraine. Bavuga ko bya bice bya Donbass hariya za Luhansk ndetse na Donetsk ndetse na Kherson bishobora kuzajya ku Burusiya. Bameze nk'ababyemeye nyine bumva ko nyine amahitamo yabo ya nyayo ari ukwemera ko ibyo bice nyine bemera bakabirekura kugira ngo umutuzo ugaruke. Bagarutse ibyo bimaze kuba nibwo uwo bita Boris Johnson wari Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza abwiye Zelensky aramubwira ati twebwe ntago dushaka ko mwumvikana n'Abarusiya kugira ngo turaguha intwaro ugende ubatsinde mu buryo bw'urugamba, ubakubite hasi n'Uburusiya buburambike hasi. Umvaga ko ari ibintu nyine biraza mu buryo bworoshye bigahita biba direct. Ariko siko byagenze. Uburusiya bwagaragaje igitinyiro cyabwo ku ruhando mpuzamahanga, bugaragaza kwihagararaho gukomeye. Ibihano bwafatiwe bigenda bicika amazi gake gake. Ubukungu bw'Uburusiya bari bazi ngo barakubita hasi buzamuka umunsi ku munsi. Iterambere ry'Abarusiya bafatira imitungo myinshi y'Abarusiya, imitungo myinshi y'Uburusiya iri mu bihugu by'Iburayi yose irafatirwa. Abarusiya bamwe bari bakomeye cyangwa se babandi abashoramari b'Abarusiya babuzwa bimwe mu bintu bari bemewe mu burengerazuba, ndetse n'imitungo yabo irafatirwa. Twagiye tubona amata amwe namwe y'abaherwe b'Abarusiya yagiye afatirwa, babo hafi ya Perezida Putin ndetse n'abafite ijambo mu gihugu cy'Uburusiya barakumirwa kugera ku mugabane w'Iburayi mu buryo ziriya mpombo za peteroli Nord Stream 1 ndetse na Nord Stream 2 zose zirabomorwa, zigabwaho ibitero zajyanaga peteroli cyangwa se mu Budage. Ibyo byose ni ibintu byagiye bigaragaza ukwatakwa k'Uburusiya, ariko bazi ngo birashyira hasi Uburusiya. Ariko kugeza aya magingo nta kintu na kimwe cyari cyagerwaho. Uburusiya nibwo buri hejuru, ndetse mu abasesenguzi n'abakurikiranira ibibera muri Ukraine cyane bakunze kuvuga ko kuba Ukraine iriya nteko nshinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakwemeza zira miliyari zisaga 60 nk'inkunga nshya cyangwa package nshya igiye kugenerwa Ukraine, bitazagira ikintu bihindura. Kubera ko ngo Uburusiya bwamaze kujya hejuru cyane ku buryo Ukraine nta kintu na kimwe izahindura ku mbuga y'urugamba. Hongera icyo twakwita nko gukangurira abanya-Ukraine bya tegeko ryemejwe muri Ukraine risinywa na Perezida Vladimir Zelensky zo kwemeza ibindi bihumbi bisaga 500 byinjira mu gisirikari. Abanya-Ukraine intambara igitangira, nagira ngo ishusho y'ukuntu intambara ihagaze ubu muri Ukraine igitangira yatangiye abanya-Ukraine bafite ubushake ndetse n'ubwo kwinjira mu gisirikare. Umunsi ku munsi bafite inyota, umunya-Ukraine ariwe wisabira kwinjira mu gisirikare. Ariko ku bantu bagiyeyo bwa mbere, bagiyeyo babishaka bwa mbere, bagiyeyo basanga ibyo bashishikarizwaga n'ibyo bemezwaga ari ibintu bitandukanye n'ibyo babona ku mbuga y'urugamba. Babona igisirikare cy'Uburusiya kibabombardinga, babona bamwe bagenzi bacika amaguru, babona abandi bari gupfa nk'isazi. Bagaruka batanga amakuru bavuga ati twebwe ibyo batubwiraga, ibyo leta itubwira bitandukanye n'ibihari. Ubu tuvugana abantu benshi bamwe b'abanya-Ukraine batanga ruswa kugira ngo bahunge Ukraine kubera kwanga kwinjizwa mu gisirikare. Ese aho ngaho
nakwibaza akantu gatoya. Mm. Twabonye amashusho y'umumisi Mm. washaka kujya ku rugamba, Mm. tubona n'umutoza w'ikipe y'amaguru Mm. wari ukuzemo ukuntu nawe ashaka kujya ku rugamba. Ese aho Ukraine yashatse kubijyamo mu buryo twavuga nko kujya kwentetayininga, nyine nk'uko bigatuma batabiha agaciro kabyo? nk'uko mbivuga cyangwa nze kubisobanura cyane, intambara irwanwa kenshi, irwanwa mu buryo bwinshi. Hari uburyo bwa diplomasi, hari uburyo bw'itangazamakuru. Rero nk'uko Vladimir Putin, hari umunyamakuru w'umunyamerika wajyanye ikiganiro nawe, niwe muntu wa mbere kuva Uburusiya bwagomora ingabo kuri Ukraine wagiranye ikiganiro na Perezida Vladimir Putin. Putin yareruye aramubwira ati twebwe kudutsinda ku buryo bw'itangazamakuru cyangwa ku buryo bwo gukwirakwiza amakuru biroroshye cyane, kuko Ukraine ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni nk'aho ibinyamakuru byose bikomeye ku isi biri mu kuboko kwayo, biri mu kwaha kwayo. Tuvuga nka ziriya za Al Jazeera, tuvuge za CBS, tuvuge za CNN, tuvuge za BBC. Ibyo byose bibogamiye ku ruhande rwo mu burengerazuba. Rero gutangaza amakuru ni ibintu byoroshye cyane, kandi kugira ngo umuntu abone ko byoroshye birasaba ko uvuga ko Uburusiya buri gutsindwa, kugira ngo undi muntu wese yumve ko Uburusiya nyine ari igihugu giciriritse, Uburusiya bushyirwe hasi nyine. Ariko aravuga ati biragoye kugira ngo uzatsinde Uburusiya. Ati nabo barabizi, nubwo wenda babikora kuriya barabizi, ati nta ntambara nimwe Abarusiya turwana ngo dutsindwe. Kandi biragaragara niba barakumiriye Abarusiya gufata iriya mujyi wa Bakhmut bikarangira ufashwe, niba barakumiriye gufata uriya mujyi wa Mariupol bikarangira ufashe, niba barakumiriye gufata uriya mujyi wa uri uheruka gufatwa vuba ndetse ukomeye ngo ufite n'icyo uvuze ugafatwa, bisobanuye ko Uburusiya bufite imbaraga zirenze izo mu burengerazuba. Uburengerazuba buri gutanga intwaro, bugasanga Uburusiya bufite izindi zirenze za zindi bakoresha. Barazanye ziriya za Abrams, biya bimodoka by'amacani akomoka mu Budage, na bazi ngo ni ibimodoka ngo bitajya bisenywa, cyangwa ngo ni ikimodoka kitajya apfa kuraswaho ngo gishwanyuke ni icyaso. Ariko Uburusiya bubisya nk'ubusya amazi, bubunyuzamo nk'ibiri mu ibagiro, babipondaponda. Ni ibintu byagaragaye, bigaragara ko nyine iriya ntambara ibamo no gukabiriza no gushyira Ukraine hejuru. Ariko mu by'ukuri amakuru yagendaga atambuka mu myaka yagiye ibanza yavugaga ko Ukraine ari iri hejuru ndetse ko iri gutsinda, ndetse ko Uburusiya nta na kimwe buzageraho. Ariko byatangiye kugaragara ubwo n'uriya mugabo w'ikirenga wa Ukraine uburiho ubu Zelensky atangaje ko gutsinda Uburusiya bizagora, ndetse ko Ukraine iri gutsindwa. Uburusiya ngo buri kwihuta, buri kwavansa. Ni ibintu no bwabo batangiye kujya berura bagatangaza, bivuga ko nyine bamaze kujya bagenda babona ukuri, babona ukuri kw'ibintu biri ku mbuga y'urugamba, bakabona ko kubivuga ari byo bintu byagombye kuba byiza kurushaho. Kuriya gukangurira abaturage ba Ukraine ngo bajye ku rugamba, barabagera ngo ku 500 bari gukangurirwa na iriya tegeko ryasinywe, abenshi muri bo bari kwanga kujya bavuga ngo ibi ntabwo dushaka kujya gupfira ku rugamba, maze kubona icyo barwanira ko ari inyungu z'uburengerazuba. Kandi ndetse na Boris Johnson hari ikiganiro kugira na universite imwe runaka yo mu Bwongereza, imwe yo mu Bwongereza, avuga ko ngo Ukraine ariyo nziza yo kurwanira uburengerazuba, ko inyungu zayo Ukraine ubwayo nta nyungu yifite muri ya ntambara, inyungu ari zo mu burengerazuba. Uburusiya bwakomeje kujya bubitangaza, nyine ukuri gutangiye kujya kugaragara, kugenda kujya hanze. Yego. Ese aho ngaho ntitwakwibaza, ese Uburusiya kugaragaza izi mbaraga zose nuko bwiciye bugategura uko intambara izagenda, cyane ibintu byihutiweho bakaba bari gufata n'ibyemezo byihutiyeho? Uburusiya bwo bwakomeje kuvuga, mu by'ukuri iyo tugiye mu mateka twarebye iriya URSS ikiriho, tureba iriya OTAN, byari nk'ibintu bihanganye, ari amatsiko yenda kungana mu mbaraga n'ubushobozi yahanganaga. URSS imaze gusenyuka, hasinywe amasezerano avuga ko OTAN itazegera yaguka. Abo babize amateka barabisomye, ndetse tugenda tunabisobanukirwa umunsi ku munsi, ko itazegera yaguka yegera mu burasirazuba bwo hagati, hariya nyine muri cya gihugu, muri bihugu
bya za Ukraine biriya za Pologne ntago zagombanaga kuba zaragiye muri OTAN. Yego. Ariko OTAN amasezerano arasinywa, ariko OTAN iyarengaho igenda ikomeza isatira aho yari ishaka kugira ngo igere mu marembo y'Uburusiya neza, kuko Ukraine nibihana imbibi n'Uburusiya ibirometero ni icyo gihugu gihana imbibi n'Uburusiya ibirometero birebire. Noneho Amerika ikaza igashyira Ukraine muri OTAN, byavuga ko ishobora guhita izana n'intwaro kirimbuzi ikazishyira muri Ukraine. Ntahandi zari kureba, zari kuba zitunze mu Burusiya. Umunsi ku munsi yose bazirasa Uburusiya. Uburusiya birabureba, buvuga ko no ni kucyo barwanira basobanura, bavuga ko kuba bari kurwana ubu bitagombye kuba barwana, ahubwo ngo bahatirijwe kujya kurwana no kurengera ubusugire bw'Uburusiya ndetse no kurengera inyungu z'Abarusiya muri rusange. Batanze urugero, Putin yatanze urugero ndetse n'abashyigikiye Uburusiya bavuga ko ziriya za Luhansk ndetse na Donetsk zibamo abantu biganje b'Abarusiya, kuko na kera na kare zahoze ari ibice by'Abarusiya, Uburusiya burigegurira Ukraine. Ibyo ni amateka bisobanura. Barangije kuba bibamo Abarusiya, Zelensky agiyeho ngo akajya abagabaho ibitero bya hato na hato, indege barwanisha indege bakagenda bakabombardinga Abarusiya. Nyine ugumva nibo bapfaga nyine bo mu ibyo bice bya Luhansk ndetse na Donetsk. Uburusiya bibirebye buravuga ati bashaka kubarimbura, ni Zelensky yashyizweho n'uburengerazuba bw'isi, reka twebwe tugende tujye kubatabara. Bashyigikira iya mitwe yarwanyaga Ukraine. Barayishyigikiye bakajya bayitera inkunga, bakagenda bakayifasha, ndetse wabonye ko n'intambara ijya gutangira hagati y'Uburusiya na Ukraine ni naho henshi bambukiye. Uburusiya bwabanje kohereza y'ingabo, zimwe zihagurukira aho ngaho, izindi zihagurukira ku mpaka w'Uburusiya zinjira muri Ukraine. Bisobanuye ko Uburusiya bwo icyo burwanira ntago bugomba kuzatsindwa. Icyo burwanira ni ibintu biri aho ngaho nyine byateguwe, bo bavuga ati twe turarwanira gupfa no gukira. Kandi bavuga ko batazatsindwa, kugira ngo batsindwe bazakoresha intwaro kirimbuzi. Rero nyuma y'uko iriya nteko nshinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje iriya nkunga, Abarusiya batangaje, cyangwa uriya kuri ibiro bya perezida w'Uburusiya Peskov yavuze ko, umuvugizi w'Uburusiya Peskov yavuze ko kuba bohereje ziriya ntwaro nta kintu zizahindura ku mbuga y'urugamba, ahubwo bagiye guteza impfu za hato na hato z'inzirakarengane ndetse n'Abanya-Ukraine, n'umubare mwinshi w'Abanya-Ukraine. Nibyo bimenyetso bigaragara nyine. Nta nubwo bakunze gutangaza impfu z'abagwa ku rugamba ndetse n'Abanya-Ukraine bapfa, ariko umubare ugaragaza ko ari benshi. Niba bagiye bagatera igisasu kigacukura kikagenda kigahirika etaje yose, iyo etaje ndamye neza ko idafunze, irimo abantu, irimo ibikorwa remezo, kandi kenshi bikunze kuba nijoro. Harimo ababa baryamye, harimo twabonye kiriya cyambu cyantuza cyagabweho kigasenywa, haba hari abantu, ibyo byose hariya amato asenywa, haba hari abantu, biya bikorwa remezo biba hari abantu. Ziriya modoka ziraswa, tukabona imodoka zahiye ku muhanda ahantu hose, ntabwo ziba zirimo ubusa, ziba zirimo abantu. Nyine habaho gukuririza no kugenda imibare ya nyayo y'abagwa ku rugamba idatangazwa, ariko imibare ni imibare myinshi kandi ni imibare minini. Yego. Nagira ngo nibura dusa nka tugenda twegera ku musozo. Intambara igira byinshi yangiza. Turajya no uturebere se utwereka ishusho iriya ntambara y'Uburusiya kuri Ukraine yagize zihe ngaruka mu bihugu, haba ibituranyi ndetse urambuye n'amaso no muri Afurika. Reka mpere ku bihugu bya Afurika. Yego. Ibihugu bya Afurika nibyo yagizweho ingaruka cyane, tugendeye ku kuba ibiribwa byarahenze, ibintu bijyanye n'ingano byarahenze. Kubera iki? Kubera inyinshi zaturukaga mu Burusiya ndetse no muri Ukraine. N'ifumbire irahenda, inyongeramusaruro irahenda. Nyine iyo mvuze ibiribwa, ingaruka zose zihita ziza, kubera ko biriya bihugu nibyo byaturukagamo ifumbire nyinshi. Biriya bihugu nibyo byaturukagamo ibintu bijyanye n'ingano, ibintu bijyanye niba ifumbire ibuze ku isoko, byumvikane ko ubuhinzi burajya hasi, ntago buzamuka, ntago inyongeramusaruro irabura. Ibisarurwa bibe bikeye. Umusaruro nawe ugomba kugabanuka uko byagenda kose. Twagiye tubona n'amakimbirane muri Afurika agenda yariyongereye, bitewe n'iki? Barebeye
ibihugu byagiye bishyamiranye ndetse na byagiye byubura amaso bikaravuga ati niba biriya bihugu twareberagaho nabyo biri kurwana twebwe turi bande bo kwituza ntitujye mu ntambara. Intambara ivuka gutyo. N'iriya ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati yahanganije Hamas ndetse na Palestine na Israel nayo yadutse bitewe n'ibyo ngibyo. Hari izindi ntambara zishobora kwaduka zitutumba. Twabonye nubwo wenda bihugu bifasha Ukraine cyane byo mu Burayi, nimvuga Uburayi urumva Ubudage wumve n'Ubwongereza, ibintu bijyanye n'Ubufaransa, ibintu bijyanye na gazi byarahenze cyane, aho kugeza ubu ngo leta zigenda zikangurira abaturage gukoresha inkwi kurenza gukoresha gaze, kuko gaze irahenze. Gaze bakagenda bayiharira ibintu bijyanye n'inganda kuko irahenze cyane bitewe n'iki n'iriya ntambara. Nabo barahimye ariko nabo ntibisize. Intambara uko byagenda kose uruhande impande zose zigera ikubita hose. Bya bihugu byari ibihugu ni ibihugu bifitiye ibindi bihugu akamaro kanini cyane, kandi byose na Afrika na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko. Ariko urebye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugereranyijeho isa nkaho ntacyo yahombye ahubwo yungukiyemo, kuko ibicuruzwa byabo byinshi byariyongereye. Twabonye idolari ryarazamutse ku isoko, bivuze ko yo iracyunguka. Inganda zicura ziriya ntwaro zaracuruje cyane, ni iz'Abanyamerika. Ziriya ntwaro nyinshi ni iz'Abanyamerika. Bivugwa ko n'ubundi nubwo zigenda bazibara mu gaciro, Uburayi bugatanga amafaranga, ibyo byose Ukraine isubira ikagenda ikagura ikintwaro muri Amerika. Ibyinjira biri kwinjira muri Amerika. Bivuze ko rero iriya ntambara ni urushene rurerure cyane kuri twebwe Abanyafurika ndetse n'Abanyaburayi n'Abanyaziya. None dusoza ndagira ngo baze ikibazo cyane. Uburusiya burwanye cyabuhanganye n'ibihugu byose binyamuryango bya OTAN, kandi bigaragara ko Uburusiya bwanze kuva ku ijambo, nubwo bwafatiwe ibihano byose bishoboka kuko bwanze kuva ku ijambo. Ese noneho ni iki Uburusiya bweretse isi muri ino ntambara? Uburusiya bweretse mvuze aho ngaho, Uburusiya bweretse isi ko ni igihugu gikomeye, gikomeye gishobora kwihagararaho imyaka myinshi. Bwo abasesenguye cyangwa abagendeho n'ubwende ibyo bagendeho nge ntabirebye ngo nsome nanjye ndewe ngo wenda mvuge ngo nagendeye ku iki cyangwa bagendeye kuri ibi, ariko inyandiko batangaza bashyira batwereka bavuga ngo nizukuzi ibintu bimeze. Uburusiya ni igihugu cyiteguye intambara kandi cyongera n'intwaro gicura ku munsi. Uburusiya bufite garanti yo kurwana iriya ntambara ngo imyaka igera mu 10. Simpamya neza ko iriya nkunga Ukraine ihabwa yaba igikomeje kuyigeraho mu gihe kingana n'imyaka 10, kuko buriya ngo akimuhana kaza imvura ihise. Niba Uburusiya bwaba bucyavansa bugwanisha intwaro bwikoreye Ukraine, hakabaho iriya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubonye ko n'iriya nkunga ya miliyari 60 yagiye kwemezwa, 61 yagiye kwemezwa ari nta mpaka. Yabanje kwangwa, yarabanje kudindizwa igihe kirenga amezi 6. Bishatse kuvuga ko ikomeje kwiyongera, inkunga byajya bigahagarara burundu. Igaruka rya Donald Trump ku butegetsi, iriya nkunga simpamya ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeza kuyitanga. Gugwa k'ubukungu bw'Ubudage, simpamya neza ko Ubudage bwakomeza gutanga iriya nkunga, nabwo bwabwo buri kugenda butsikira bugenda ubukungu bwabo busubira hasi. Nyine isobanuye ikintu kinini. Uburusiya kandi ngo kugira Uburusiya butsinda intambara bisaba ko ngo ubundi buyirwana igihe kirekire. Uburusiya ngo bufite ubushobozi bwo kurwana intambara igihe kirekire, bukabanza bukaguca intege ukananirwa ibyawe, kandi baba bombardinga ibikorwa remezo byawe, aho ukorera izo ntwaro izo uhawe bazirasa, ukageraho noneho ugacika intege kuko nta kindi kintu ufite, ukamanika amaboko. Twagushimira urakoze cyane kubwo ubusesenguzi duhaye. Cyeka n'abakiri mushaka kurenzaho. Murakoze namwe, nta kindi narenzaho. Tuzatugenda tugaruka umunsi ku munsi. Ubusesenguzi bwo turabufite, ibyatangajwe ku isi tuzatugenda tubibagezaho, habe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Byiza ni kuri MPTV, ni mukahabure. Yego.